Kak, taruh-taruh nih medalimu, papa harus ke ditajang nih. Udah taruh ya deh, lo kapal meri sebetulnya, payah harus jadi pabrik tangkis. Minta tuh modal. Kak, enggak sadar. Dari bagian tuh. Masih mah gajah sih pak, putih ke kari, laka dimu, pada mereka dimu, ulah aku tuh bagaimu. Dia galau lako, sedangkannya ya dia nak kawati di lacuk kau. Kak, enggak bawa nih. Tuh. Kalau aku sih jagru, 1 lawan 1. Ajin mak bor mak pedarane, 10. Mega baca tuh haye, sama 4 ring. Agak muaseng. Apa saka sardi, dia nampak ketu cara nolkis jagru. Lampu teliganggu kali 10. Dina. Mau pakai rumah culemu. Aman sekali bede. Daripada maunya kak tarik mending lari kak. Pada renya agama apa kita pare. Atau liski. Roti bakar tapi direbus. Kue. Awe puange. Diulen ni usapa joko. De peruntuk Awe puange. Luas sabu menidi ku. Agak dawang saya masuk. Roti bakar tapi direbus. Hah? Jual apa, Dek? Roti bakar, Mas. Berapa satu, Dek, roti bakarnya? 5.000, Mas. Sini, Dek. Aku mau beli. Katanya roti bakar. Kok direbus? Betul, Mas. Itu dibakar pakai air. Boleh dicoba, Dek, rotinya. Beli dulu, Mas. Baru dicoba. Berapa tadi harganya, Dek? 5.000, Mas. Bagaimana ini, Dek? Tinggal 2.000 uangku. Beli separuh aja, Mas. Putri, kemana kak? Asia kok nggak pernah muncul? Nggak tahu, mungkin dia lagi mikirkan cowok gantengnya. Putri, itu bukan Kasih kah? Iya itu Kasih. Ngapain dia sama cowok gendut? Mungkin dia sudah pacaran sama cowok gendut. Yuk kita samperin, yuk. Cie, yang itu kah? Cie, udah punya nih. Is, apaan sih? Dia lah mau beli kue. Kirain yang itu sudah. Dek, boleh kenalan? Kenapa itu Kasih? Nggak tahu, mungkin dia cemburu. Nggak jelas banget. Dek, boleh kenalan? Boleh Om, namaku Putri. Namaku Aulia. Dilan. Bagusnya namanya Dilan. Dilan ndak banjir. Awe puange, tega na pilih kerodok. Jadi emang cantik. Iro cedi emang gelok. Iro cedi pacem burung. Nilainya Bang itu Aulia sama Putri, baru aja kita ngobrol udah digangguin. Malah aku lupa lagi ambil kueku. Awas kalian berdua ya. Are you ready? Let's go.
wange, siapa sih mereka sih baraku, pas siapa tuh? Maaf muter ini. Maaf muter ini. Aduh mau kongong. Desi Andrea sanasar di pacapu sih berede. Toto patukan na kini pada pun ako sa lo hindi mapuasi olo. Kodo ne dulu muteri pada muteri ko de tinggal kali satu karunge sabrani bawang. Telolo kena sardi. Lo kajo ko mapala wele o kami buteng. Telo mo kalang-galang di babuaku pamunitin sa di babuaku he. Kwek 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 kwek. Biar luman luai kumpul ye. Oh ne, dia nulis malu kumpul ye. Itu kali, mana kena nama aku bibik anak ya, kumpul itu sepal luai. Mata kata nasadi malam pun dikompor Makanya nih, jamu so pintar, meledak. Perhari mana anak ya, nah lepas kak kompor, napong si cewek kak. Cantik bubu nenek. Dia boleh pernah cewek aku nek, paliwala ada nih gelo modelemu. Perhari itu anak ya. Wih, ampun. Kanya, jangan perhari. Komen musiku, mak joget kau tuh. Ampun DJ. Hari kan anak itu, nak joget kasih kak nampak lari. Sudah nih wele, liwas di pedih. One magalo ka pa ko joko na chame. Patam ni ulat telu, masang ka bentem ko bulana pa desa. Tama ni pala ulat talo na sardi. Jangan wala lo kacam ne. Napake lo kamal belete. Talo man raya kalabar. Hingga tuh. Yang kok kena ya Joko. Alat sekali-kadang apa aku tuh? Mau cukup pakai. Mau kemancing celah baik. Yang kok kena kan dewa pak kena gerek katu katu Hingga lo gerek kok agak memang selama. Sudah nih pelan sudah. Pun enggak dia Joko. Kan ke kuku palu nek. Depa wajah uliso. Nalatun pas apa kukunya. Agak memang malam mindre konrong apa dia mau aja melisu. Ya kata ada ngane kakak di ruang tampar kapulan apin kakak tak na. Makin kali nak Joko nanda sapa nih urut Makanya apa kakak nek supaya katu ende aku peka. Kan pada dalam masa buku merbara apa aku nyede namang. Kau jauh kakak mau kabar ada masuk bune. Itu kita coba bulan janda aku. Ina anak janda dong, baku tak na urut pas sebelummu. Jam kepala aku nih pak. Tadi tu janda aku. Tapi film taja Joko pak di tas ujung Joko merbara. Ima ya lah nek, ya sisa gadisku.
kedua sebuban nek, agak kena ya. Jangan terewek Joko, Joko no ha. Nah, tadi panenekku. Dek, mau kemana? Mau pulang. Dek, sudah mati ke tantemu? Belum tahu bang, karena ini belum pernah pulang. Ini baru mau pulang. Kalau tantemu udah isdek calling-calling ya. Ih, jadi cowok kok begitu banget jahatnya. Rindiani, sebulan gini malah Rindiani. Ya, kedeni Rindiani. Hamba yang gana malah Rindiani. Beko keceranan ulit tede Rindiani yang. Itu sayang, lenyet aku kandangnya. Yang dia meruntir menuju di mana sungguh baja. Kalau tunggu sedih yang. Cokol aku malah problem desa. Ini. Aduh, tolong. Aduh, tolong. Aduh. Tolong. Aduh, mager tante batuk. Lu tolong. Aduh. Mager ki tante. Aduh, gede bubu aku nure. Nure masuk anakku. Aduh, gede betul. Aduh. Gede betul. Tebar lagi tante, tefle jok mureku. Palo kuliah di belah desa. Aduh, gede betul. Aduh, gede betul. Aduh, gede betul. Tadi nak belajar lo tante Jokowi mureku. Pupa desa. Apa itu aja langkungnya. Kadang-kadang cik bola kadang-kadang teriagai. Mureh-mureh le sunati lo makin anak tanteku. Ah, lo laki anak tantemu. Ya, aku sih. Ya, lo nama kita lo. Aduh, gede betul. Aduh. Mureh dikale pamit tanteku makita lo. Aja nulai panure. Pak itu nulai makita lo tantemu ko kemitai. Lesun apa le mureh? Mudah-mudahan magati mesu telur tanteku. Leun pula yang peresang ko namu. Pula ya ada telemita namu. Ya, deta dulu mita yang pertama tae. Pantas sama kota mita ya pama tama masker. Astaga yang ada bengka sama takwa masker. Bukan pula masker mu yang pacele ni uluna. Muhammad yang dia sanggup mitai. Resen ya pama secufolo ni uluna. Padi betul ya. Padi betul. Ada kia, cedek ini maksudnya seni lah. Aga na aku ya kombak ka lain. Mana ke kombak atau lain na tahu tak anakmu ya. Anak aga pertapa na. Kani hawa na tabungnya merah seribu. Yang lo kepun anakku. Ini anakku yang. Wah, anakku sih warna hijau. Kamu tanya aku tuh yang ada yang lo kemasan bersama. Kayak anakmu yang minum susu. Nah ini tuh nak. Anak aga itu petapa na tuh dia aga nak apa petapa na tuh. Sabar ke dina maka memor ko amo kejam na. Ya pamakan jampemu laurialeku reko engkai lota mupa pada kadatue. Mangkel ingat tuh elonge. Lo bako joka sapa jangan dipirang. Payar tak pirang mako kowe jangan dipirang. Lewat tau mesti dipirang lona jandaku. Ini keluku. Maktan si golla. Maktan topes susu. Maktan topes batu.
Nasa kepang itu kak sele. Af lagi niko, kanyu ke janda pirang. Pama kok, gue janda pirang si viral. Amal ketemu di. Kamu nanya, aku lagi apa? Berare di tanah, berpau lu muai. Lah, masa kagak mito kiko, 10 kok, tetep lari. Amal lari, na masa tu jago lemu ampul mate. Galau dita dulu aku macei. Pada tau ngutama gempung Aga mas mondi, utama kampung. Ih, takut. Kau nyino Tajan aku dulu lah. Aga himu tajeng, acin no mai. yang poleng. Tanya kamu deh. Agak malak gue. Baka jambang, gitu kok dilelung. Jadi ugetek kok. Pantasan ang katabatay. Kata botai, napa kamet tuh? Magani rumah tu bona temu. Lagi na napok matu, na ni bona teye. Iya deh, nama kabotai ku mak bodoh pandang. De ursu itu. Tabo dok pandaga, tabo coklaga. Ah kali sih. Awe anak emak kok gue ditolong, ditong agak. Terima kasih. Nah. Dia tahu panas tuh kayak gitu. Kaki itu lari rampol ya mate. Yo kombo, uruntu ko, utatas podo ko, ibu ko yang geprek. Kira-kira lo mina laki pada sebel teta, napura biasa ditembak. Coba-coba minak sardi. Kamu mesti menyawana Pak Desa mi teki nalekek berteta. Mana kebuka sana lah nak sardi. Mina jene pasan lak baru, lo kapake malepe. Tega malah bira aja mana sopa aja daripada sandalamu. Digagu lebih rene, pak kono sopa ki aju mau pedi. Nah pernah capa ke sandalamu lah bebek. Awe pange. Toto petukan na kaya. Etana sapa jo konde pulih untuk. Aduh. Maluku to na. Pedi to ni bobo aku. Kepa balu roti mede bawang, den apa pau. Pune deh pinsang ngerti ne. Oleh datang na pinsar nak sardi. Atong ke masalena. Untuk aga dia sole ne. Untuk papa ko aja nak sardi. Makanya na salena tawe. Pali wak comok na tawe. Ini sembarang itu seding. Dia sole de makojo. Matujo ke kimitai. Aja kamu nasa sole na nalisu pa masena. Pada sana sih kan sardi. Tumo pigal lisu ni ka masena. Om. Ay, bahaya ito ini. Di na tanan nyawa. Ito kati madeni na sardi kami di natudo tayong puno. Akidangin ini. Dahulu akidangin alu kalau aku jadi hantu Oh, pesak kapal ini ya lu lari. Kalau aku lu betul aku bapak neraka hantu celele aku Daripada atu nanti hantu ne. Maksudnya nanti hantu. Daripada maki. Baca apa bacamu ne? Berharap pero hantu Bismillahirrahmanirrahim. Mas sapato lo men mano. Gumpay ako. Makanya pala na sardi. Na pwede mara sa dipakatan ni ng hantu Sali ka baca mo ne. Jangan katanya dari ko nasa doon polo Pwede mara sa dakatan ni ng hantu pa je ko Telinga kika, tanya kak hantu. Jolo na sardi tanya kira hantu. Aga pala ne, aku tanya hantu. Tahu lah bebe. Terus si Tamalino ne. Tanya lah bebe. Iya jatuh. Hantu ka tahu. Iya magandong, kak. Boleh palu. Takut tanya hantu na sardi.
Mana boleh aku tanya ke hantu? Masih ingat saya, Kak? Ero biasa kon rohe, sampai belana Joko. Iyalah, dena, Kak. Iya, Aku boleh malah lewu kero. lupu lade, Kak. Denana ganda di kuwelinganan, Re. Atau boleh terus bawa Joko belang Pak Desa, siapa tahu noleh bantu ke Pak Desa. Harus kau berusaha malah keluku ya. Kalau dia mati tongan atuh. Padahal liku deh tadi beti-beti kak. Malahan suruh kak mati. Kalau cewek inu reku. Hei, agak sini pokok janda mundi kero. Pokoknya resa betul dalam buana keluku sama ti tongan na resa betul dalam buana keluku Agak si mal ketudu. ya si makutana ikutudul lah gara-gara iku mana ya deh minum karacu tapi mitoka mate ala bawa na keluku Dapat kan di dek pau tolo keso. Supaya mako koy. Jangan pirang sapa. Dadah. Awedullah kejam, sungguh kau kejam dula. Mati raya ya. Oh buangnya, angkelinga kak. Kalau ketolok kaya soy, kau makun rai, uang kati jadi saudaraku. Tapi kalau urane, pancaji pangeranku, kau meloi. Hahaha. Kasihan deh lo, yang besar kau udah melo balik kasih baya. Ondok aku tuh dia tolok kok. Nerat kasi kapawat to na janda na tanjau pimpi mater mo belte. Patama ni ulat talo. Indo logo. Janda mati lakay na. Bacetang. Janda tagatung. Indo rambe. Janda wek kapi itu malakay. Tapi dia kapagagan terima belte indo logo ya ulangnya. Apur biasa na kemba kak. Obama di dicore senindo logo punya. Mapan buku bawang. Weh, makan dari tahu nasardi. Sama minggu nih nek. Ayah sama ningko nasardi. Isu ni kapapam saya nek. Aja muka apa nasardi. Matu boleh dipresi nek. Om, telinga ki om, magi ki om. Pernah selesai nggak anak Sardi? Kampus di masa pusapune. Pare pecat dia tahu weh. Lete bani no pengempangin nek. Aja nak Sardi nanti kita beli sih. Makabia waktu segini. Dia kan masuk jadi mana nak? Assalamualaikum Pak Desa, adakah? Waalaikumsalam. Agak sih dia sangin dolo go adakah? Bahasa agak sih ero. Temisa main remai.
Besi ta pacen dolo go. Kondro-mondro itero tawe deh. Makanya tilok aku belata Pak Desa. Aga si fle talet ti joko kunye din dolo go. Tadi ga urus aku kunye tuh deh. Antu cede tawe Pak Desa. Palo lisu palo 2 sabu meni bawa dina. Iku simbe. Seruntus kita Magas kombe. Malupu sih ko. Atau los ko jambang. Melupu kakawang. Hei, aja mah kada kawang. Pak Desa ya he. Harga cede desa. Nek, aku tanya no. Pak Desa lo kamu aku tanah. Jolo indolo go. Selesai ka jolo ihe. Pak masa-masa mangin deh tuh le. Selesai ka mana nih? Dampeng apa Pak Desa? Dene magaga. Rakan andre ta cede kala Pak Desa. Talain kasi cede andre ta pa konra hala nge hora se pensa ta baleasi. Hora se pensa ta baleasi. Eko gacerane ya lo melengin andre indolo go. Natalung ngesuni. Kunyi kamonro he. Arbola aku tak gembok movi. Sedangkan lagi ya di Walufuku. Gara-gara di mana ya? Oh, magan apa ya melupu tona? Apa asa nome gandong? Kedangka lagi Pak Desa rohe dan akan anda terlalu ngesor. Pernah putu Pak Desa nek, patalung ngesudena kan Andre. Tanya to bawa ke mana? Mat tentunya tanya tuh bawa nih. Paku tuh bawang, tabul suna tuh. Sambarang tanah kalau nak punya. Kung ka farlu tandolo go tafuni. Pada itu lihat aja yang kunya letu mengeribi. Lo kah jok sapa janda virange. Anu asa Pak Desa, belte ke selo aku tanah Pak Taman ulat telu. Padam aja lo dindolo go. Ye deh ulat telu Diga aja lo belte ta. Nasur ka pemerintah core setakar. Papur ka biasa ditembak. Jadi sabra ke jolo dindolo go. Dole ke pang tanggal aserapi 2024 nah pas ke materi membelte kupa aja nih mau dia tina Pak Desa. Makanya pala nasardi. Na disuruh nih Pak Desa kalau merentah cori asangnya deh. Nanti to nagaga baru aku mulai lo to nih mah puasa tuh Dene sudah Andre mah puasa nih. Agak metu malam mana mah puasa. Aku mana aku mah puasa deh. Mah puasa sana. Masukku nek. Mandre subuh mandre wanito. Di Pak Bate mo to hama bicara lah bebe. Kue. Para remetto nana ya to di paue. Lisun ni pala indolo go. Pacaw nasa di mangkali ki mapangewasi bapota. Lo kah hajo kasapa janda virang. Magan apa ya? Lisun no. Ace ko kindolo go. Agala mo taja kunji. Mato madani nasardi katalo nita Pak Desa. Ang kami mo lo nita Pak Desa nih, palojo kasapa janda pirang. Gandong, loko halis loko ka mo ko to kaya lo na halis we. Tunggu Kak. Ano na ko to? Habang daw, mana ya mate. Kasi malam aja. Tabang kaya si Padopo, pasilata ka pa si Ravi Baraan. Pas memang cene di masuk uang mitai. Benita din nga sardi. Na chore ni Pak Desa belteta, ayaw na kira-kira lila pa do. Sapra ni bawa nih. Pas siapa tuh? Dito na gadi, dito na ulit akong Joko. Uy, tako na kung mamatin ako kagdi. Ganang bigot tuh ya kalau san kayak ko batak lupa mak bawa lipa.
Mbak, ngapain di sini? Bang, tolong ambilkan kelapa. Dari tadi aku mau ambil, nggak bisa. Untuk apa itu kelapa, Dinda? Nggak jadikan obat. Pas sudah kak minum racun, kak takut kak mati. Tenang, Dinda. Kanda akan menolongmu. Agatino kanda, palona sedih mate. Tunggu, Dinda. Aku akan mengambilkan kelapa untukmu. Oh, sakit. Maaf kanda, nggak sengaja aku. Sakit kah? Gak apa-apa nih, Dinda. Sudah biasa terjadi. Tunggu dulu kanda, mau kak bertanya. Orang baru ki di sini, karena baru kita kulihat. Iya, saya orang baru datang dari Palu. Kenalan ki pilih dulu kanda, karena sudah kita tolong kak. Nih, kamu gelok pirangnya sepu di. Kamu kada gandong. Nasa kamu tuh terigu. Tapi sedih kanda. Tangga. Kalau aku cinta. Bagusnya namanya cinta, kayak di film Tangga untuk Cinta. Benarnya kanda, bukan cinta nama aku. Bercanda aja tadi itu. Nama asliku Haji Madinah. Sebenarnya nama aku Gandong, bukan Rangga, Dinda. Oh, Kan kayaknya tangannya make aku.